gukorwo kimemukira na njira iria yagirire kana na njira ya kinyi. Tuthi na mbere nakorwo kire githagathago mwena wa Shalom Mawingu mugunda-ini wa ethari ngui kana IDP kuria kanitha wa Akorino no uria uri mugunda-ini ucio urokire kumomoro ni nyanake iria itoekaine gukirikana ati riu kuri na ugwati wa mugunda ucio gukorwo ukiyuka na ukorwo ukigwatirwo ni andu kiumbekana na andu amwe na aria mari na besha oro hamwe na huri biashara gitumi kia undu uyu gukorwo kihanika gitiri kiramenyeka ndiru makiuga ati ari mahonge itiganite cia thirikari gukorwo ikingirira ni uthuria wa kumenya kiraharia kiria kingi mwena ucio. Kurokire githagathago mugunda-ini wa Thamia Barasha mwaka wa 2007 na mwaka wa 2008 mwena wa Shalom Mawingu Orkarao thutha wa kanitha umwe ukoretwo mugunda-ini ucio kumomorwo ni nyanake. Niko hapa katika shamba la Shalom ambalo lilikuwa tumenunua kama IDP. Kanitha ucio urathomagwo ni Akorino na wakirwo thutha wa ethari ngui acio guthamirio mugunda-ini ucio wa eka 169. Kama hapa hatutatoshea kurudi zote ama kupasuana haka kashamba kadogo haiwezi toshea. Tukapea mamlaka uwezo Mr. Chairman Peter Kariuki ili aweze kuuza hili shamba tuapate kitu yake mfuko afanye jambo lingine kwa sababu lile na makusudi iliyofanya tununue hapa tuiza. Andu 60 migunda mwena wa yumiriria Laikipia kuria thirikari yagurire ethari ngui acio migunda eka 2 na kuotoro mundu thutha wa kuona ethari ngui acio the matingiganire mugunda-ini ucio wa Shalom Mawingu. Na tayari hii shamba vile mnavyotuona hapa imeuzwa tayari, lakini kumekuwa na kundi kidogo ambaye wanapinga, na siku ya leo kama wana Levi tumeamua kuja na kutoa kanisa letu kwa sababu serikali ilitubariki na mashamba na tumelepeleka hii shamba huko upandi wa Yomererie. Andu acio nio mareganite na wendio wa mugunda ucio nginyagia magurirwo mugunda otaru nao na kwa magawirwo mugunda kuu Mawingu. Ngucanio icio ni icungiriirie atongoria wathani kuma Nyandarua Central guthamio na hindini kau maabitha a thirikari ni mekinyitie kwaraniria na ethari acio bamenye kihonia kia ndeto iyo. Na wale ambao wamejitenga wanasema ya kwamba shamba lisiuzwe. Tunauliza hii shamba tutagaiwa wapi? Hata kama tuseme ni kaburi ndio tutagaiwa hapa. Andu-ini ha Muthingi TV ni Titagwo Ng'endo wa Njogu. Thegi muno.